iyi kode ngiye gukoreka ninsanga wari uyizi unyandikire muri comment nkwemereye ikiraha. Ni kode y'ingenzi wagakwiye kubuzi kuri telefone yawe, ariko nabizi neza ko utayizi. Abantu benshi ntago bita kuri izi kode kandi ni zingenzi ku matelefone yacu. Iyo ugiye hano kuri application yo guhamagariraho ukandika akanyenyeri urwego 21 urwego, warangiza ukaza ugahitamo simukadi ya MTN. Ndabibabwiye ibintu cyane, ni simukadi ya MTN ndi gukoreraho, gusa no kuri Airtel cyangwa Tigo ntabwo ndabigerageza, ariko ndakeka naho bikunda. Aya makode akenshi zino societe zose abakoraho. Nurangiza uhitemo simukadi, bahita bakoreka akagataburo. Iyi kode icyo isobanuye rero ahangaha kuri call forwarding, icyo bisobanuye baba bari kukwereka nimba nta muntu ukumviriza kuri telefone. Usanze handitseho uko nguko hose handitse not forwarded, ntago bakumviriza. Byandike muri comment uko usanze bimeze. Nimba usanze handitseho iri jambo ryo hejuru not forwarded, nta muntu ukumviriza, ariko nimba usanze handitseho iri jambo ryo hasi barakumviriza, amakuru yawe ari kujya hanze, ufite ingaruka zikomeye cyane. Barakumviriza, amakuru yawe ari kujya hanze, abantu muvugana ibintu byose ukorera kuri telefone, hari undi muntu ufata ayo makuru yawe. Nimba usanze handitsemo ino jambo rya kabiri rero twandikire muri comment mpite nkoreka kode y'uburyo wabihagarika. Ntiwibagiwe kumfollowinga kugira ujye mu ba mbere babona amasomo nk'aya ngaya y'ikoranabuhanga. I'm here for you.